Hoa here mā, yorana tātou te wharere ai te mhana, Monire. Maha no māti, piti tau tini, piti aharuma maha. Yorana tātou rato te aro whai te ore rato tātou atua. E whanhora a tā e te awatea, mēre paha otou. Mēre paha otou, te whātea atu me rātou tō tāmi te tāpono te aro whai otou. O te whanahuia, te mhana, hano māti. Whari me te tāpono te aro whai te here, ia mai te o, i te oe mhana oroa, i te mhana Monire, hano māti. E manihini ta tātou te awatea. E te manihini ta tātou. O te whenua a te aro mai te hare rā mai. O ia te whātere. E te whare hapi a nā tātou nei. Fulton. O ia te whātere. O tā mai ona i rutu pui tātou. E tumuia. E aru e i tātou e nia ni tua iana. E hātona huru me nā whea mai oe. E hāna e tua. Aru e. Me te peu e. Hina aro autou. E uito o mai iana. Te e tātou ni marani niu. Maha ahuru mā pā. Pā ahuru mai wa. Yono ahuru. Tra te ni marani niu i o nei i te pū nei. Te wei toara tō tātou te Etienne o tātou pai mātau ori rā. I te noa pā. Whātai atu nei te tāpono te arwhai te here Etienne. Hari me te tāpono te arwhai te here. E te anoa atu te e whātere na tātou nei. No te e wharehapi a no Fulton. Ronald. Te rea. Stone. Yorana. Te tātou whareri ai te maha. Yorana Isidore. Ho tātou hare tuai, wharo mai tātou ti te ia reo himene na tātou, e rira tātou, i o ti wei te rā himene, e ui tuai ti te mana o. E hui te ia manihini na tātou nei. Koe te tau, aku mihi. Ha akua he, koe ki hea. Nā kura koe, e whai atu e. Tota kua roha ka hutonu Kia koe te tau aku mihi Ha akua he koe ki he
Ra, hoa here mā maruru me te ino te himene no o mua I tā tātou nei proprau. Ra, yo, nene tātou he horo atu mana. O tō hoara, e mate te mene, o tō e whaar o mene, e hui te reni na tātou nei. Me te pēu ai tū I te nahi e hāre, topātu e, e hui te ie, mate te rā. Tāni niu no me o nei te pū nei, e horo hi atu e te mō haa maramara. Tēnā ahi me nei e patapatatu tō niu show ia centre media, admontis, I rira. Matarata o me e tātou, ne hei e uto e mate te me I mato, me te peurati, ne uto tātou radio, whār ono hoa I uto. Te ie tātou manahini, e te ie whanhora ana tātou, te ie pēa watea, ai ti man ohia, e whanho, trara. E whāro me uto, te mo tumu, parau, ne hei ho atu, no te haa maramara ai uto. E tēn, Yorana, maru me te wharere rā. Yorana Isidore. E ha te ie tere, e tāro mai e te ie whatere, I tō tātou whenua. E hou au pahono tuihina aro neo e whātāt o tū tapo ara whādu mo whātu e whara o mai rea mate te mere tātou e pene e pāhau e pahono ro atu e mea mai te tua I whai te tua e rātou tātou tae a mui meira tōku I tātou te nei awa tea. Mo te rā, tātou e tae Ronald Stone, whatere rei te e o tātou puhapi tua toru no Fulton e vemera te whenua FIDJI. E te retona, mo tira, te wene mo opua rara rei, e te tumu matamua o e te ame une, e nana hoara pā e tatara ro mai hana. Hana tora tō mono. No rira, e ani wou, tatatou te ai aro nā. Round, the first question will be, what will be the main purpose of your trip to Tahiti, French Polynesia? Thank you so much for the question. First of all, I would like to thank our good Lord for allowing me to speak through this media today. Huara o pahono toi, aro ne o e ha maruru mai te to tatua mai te ro o ye horo mai te whanau ia nenhe, tau o prau nā tu te rawea. I'm honored yet humble. What hei tau, au ha atoara moi te whanau rā. To speak to God's people here in Tahiti. Mo te rā te tau o prau rā e puput ato te atua I te whenua no Tahiti nei, e au tia. It is my prayer that our good Lord will richly bless all of you today. Pure o te tāu ia nenhe, tamai te rā te atua I ta ahia I o tau pātu o I te nemhana. Regarding in response to the question, pahono rā rā I te neo I rā. There are three main reasons why I'm here. E turu tungu rara hei ta mei e woi o nei te mana. Number one is to resurrect the Fulton Alumni Association here in Tahiti. A moroa mo te rā te whatia whahaur a o re rā whahoraura whahaur a te prau o tēnei tāti rā o te mō piahi teito no Fulton mai. It has not been working for a couple of years. E te paramau ai tate I nei mō tāti rā I te whahauhia tō rātou prau I tēnā mo Tahiti Maria nei. So I'm here to resurrect the Alumni Association. No rero tāme oi nā roa I te whahau tēnei mō tāti rā I aurora whahau. Because many Tahitians have come to Fulton Adventist University College. No te mea wai te wau e rawet hei, mō pia hei no Tahiti atu nei, tare rā I Fulton, I tā tātou pū hapi rei reira. I'm here to bring them together and rekindle the Fulton spirit. O tā mea o te te rā e nen he rātou, ia amui whahau hia, ia amui whahau, e ia whaiho whahau mai, tra wheruri rā, tra mana, tra varua no Fulton. And I'm here as well, the second reason is to promote Fulton Adventist University College. E te piti o te tungu I tā mea mo tira, no te awhai mai e no te atiani whahau rā I te pro tā tātou wharehapi rā no Fulton. Right now we have two couples at Fulton. No tātou no te tātou Tahiti e piti a te e nā tae tō rā hoa mai ne parhei mera te wharehapi rā no Fulton. We had one student last year. Ho e pia hiti e Tahiti Maria nei. We have two students this year. E piti a te e Tahiti. And we are hoping to have more students from Tahiti. E tiroto mātou te aturi rā e pene e rei atua mō pia hei no Tahiti nei tiara e. So I'm here to promote also Fulton Adventist University College. Traia te teitungu e a te ame e unei mo tira no te whatiani whahau rā to tātou mō pia hei anen he rato I amu mai rutu te wharehapi rā. Atuini te mhana he tu no Fulton. We would like to see more Tahitians at Fulton.
Hia ai ora no matou I te amai ia rei tua mo pi hei no teiti nei. And number 3, Toru o te tumu, we have very important projects that we are working on. e te venei ta matou mo puarara rei, e fuwha rei ta matou e opua nei. We are trying our best to build a chapel for the school. Ki roto matou te mora e wei nei ia he patuhia de te wharepure I roto au o te wharehapira. As we prioritize spirituality in our institution, I te mea hoi te ta matou whamata moro roto te wharehapira mo ti rā te parau o te wharo. we would like to create an environment that is conducive to worship experience. Nāra ne matou ia whatupuhi at mō puar atua, I aratei at ora te tate roto te hiai rai te hamori rai te atua. Because the current one that we are worshiping in O te mea te wharepure rā tā matou e rira matou hamori ai te atua. does not have that environment. Ai te ia hia te ia mō mea atua ki tau hia ia nenei ia hamori amui. So I'm here to also solicit financial support. Trat ora ai tu na nei ki mo te o me wono te me ti tau hiara de tau turumoni. From all the Fulton ex-students here in Tahiti, Te poroi mo ti rano te e Hawaii mo pi hei te tō rātou te I hare ai Fulton, e parai nei te whenua no te ti nei. and all those who love Fulton, Rātou at ora o te here, o re te hia aira, e penia te wera tāratou mo te mari o puara. No te and hare ai te supporters and friends of Fulton. O re rā, nene prau e o tau o te riro e mo whea o te turu mai no te ene wharehapi no Fulton. And anybody who would like to support this initiative. Tērā, e te maut ata atoa, te wene tō rātou mana turu. So that's basically the reasons why I'm here. Rea, te ie I pahono rā mata mo, te ie mo tumu rarhei te me ewo. Tera, hoa here mā whāro mene o tō. Ai ti whahamono hi atu ia o tō e reo morite tera. E reo morite. Tāne. Ai whatatapa I e arto o mātou e hāpi tō te reo. E hu mai harto I o. I o tō, te wharehapira. O ia mo, te Isidore te ie te wharehapira tā tātou e wene ruto pati ti whane, e roa e te mo reo. E roa mai e te mo reo. E nen he prau pā, re mana tauturu rā, nā o tāu au hau te ono ohuru piritu pā, ohuru nye tānero tā tātou mōro metua e te mana, no oti te rā te reo Bretane, e te riro rā mai e mōro metua. E whāro te prau rā ona e... O tamari atoa I aro pei te tō o haripei o hapi e te tō o mea hei mo tō o ne whānau I a tātou mo tamari. It's Ronald, beside, because a lot of people here in French Polynesia, Tahiti believes that going to Fulton is like if you want to become a pastor. But we believe there's just not the theology. You have other subjects that you can study and become or obtain degree in it. Is this correct? That's right. O ia mau te ria hoa, mo ki rā te wene te mohapira e atu. E ne pei e parau mitu anu, tēnā tō. E ia te riro rā mai e oro metua no, te veiturai a te te mo tōmo parau. Mo tōmo o te nene hapu. Tata I rā apere o ane, o re rā, I ho ane ti te atua mo tō roa. E ni tau, e hana e adu mo hapire hapi hia nere te te whare hapira. So what, can you list down a couple of the subjects that people can study while they're in Fulton? First of all, we have what we call foundation studies, Which is based? which is more like a preaching course. Okay. Te wera tapira mata moro mo te rā te te arat eid ad mo te tapira e rā tumi te aturu te ora. So English and maths are the basic subjects that are taught in maths. E roto tēnei tumparo, e roto tēnei wara, mo te rāt paro de numera e te reo Bretane, te mo hapira pawhai e roto te tō tapopara. And in the context of Tahiti, No te mowhero te heti nei, most of the Tahitians, they come and do foundation first. Robert hei rato ha mai o, trata rato tata te heti tā paro, mo pi hei te heti o no te heti tu nei tēnei o, trata rato tua mata mua, rau e ano rato ti te reo Bretane. To prepare them on how to do
research in English. Ia nen he ora toi rawe te te mo tua tapo parana toi treo pretang. So that will take them for a year. E te rira na o e taua e rahi e rato ho e mataiti. If you feel that you are not confident enough, you can go on for 2 years. E me te pau e hope mai te ria pue tau hapi rā ai o e te aturira o nenhe o whawhahi o re to te ria hapi rā nenhe ture e petitu mataiti. Then after that, you can branch off to theology. I muri a, I mi te pau o whawhahi o re to te ria hapi rā, nenhe o e whanu ture to te parau o te riro rai orometua, hapi rā peperia. We offer a bachelor degree in theology. Te wene, te parau o te parau tui teo te ihia bak, te parau o te hapi rā orometua, o re rā hapi rā teretianga. Or you move on to primary education, How would you describe that? teaching elementary students. Okay, same things. E aure rā, te riro rā mei orometua, hapi, i re te mau whare hapi rā tuatai. Iare na pe te whare hapi rā, te pepo i tatato mō tamori, hina arope rato te whāro me rā rato i propro, tatato propro rā, hina arope rato hari te whare hapi rā na tato nei Fulton. Ti tau ia te propro, te nā muaro hou o e hari tu e o. Is there a minimum degree or certificate that somebody needs to have in order to access Fulton College University? That's right. From From our side, you have to pass Form 7 with 250 marks. Okay, roto te tua tapa para prohe pera to te pia hitu, mia te ura, muri ai tato, taho ai tato ne fai to Te teiro. tuarua, fai to tua hopea. Ia tahe tato te rira, e te wera hoe numero hei roe i tato i tahia mo te rata ai numero piti hanere pe ahuru teio, whare hia tato, hare te whare hapi nā. Rā, kua here mā, hara tātou ni tumu parau te mea, anina, whati kia mena o ia tātou e te ie opua a, te ie whanho a, me ki tō mei te whatere o te ie whare hapi rā nei Fulton. Okay, Rana, would you like to a little bit explain the projects in Fulton? Yeah, before I come back to the project, we also offer business. I roto hau awa pahona tu e te rira prau no te mo opua rara hei, e hapi tohi ara re te whare hapi a I Fulton, mo te rata prau ia o te imira fauwha a. So there are 3 streams in business: accounting and management, Te wera hoa ia e toru tuai roto te rira hapi rā, prau ia no te whatere rā, fue te ete, o re rā te numera rā o re te mo tapura hama o rā te te ete, business marketing, e prau o tapi ho rā, and information system. e toi o ne hoa ia te prau o te au rā te mo prau o e vene roto te rira te ete. These are the courses that we offer at Fulton. Te ia o te teo te mo he pai hapi hia nei roto te whare hapi rā tā te Fulton. In April this year, I te nei au e prero te mo teiti, we'll be offering our first master's program in ministry at the beginning of April this year, just theology. in theology. I te hamata I te ne e prera au e prera, o e hamata to hea e prohia na, te prohia na bai matamua na to te reo frani, e te metris te mhana prohia master, no te prohia o te riro a me te mo tata, o te tapi rā orometua. In terms of the project, I roto te prau o te mo opua rā, yes, our project cost us 2.8 million Fijian dollars. roto te mo numero hopea I numero hia hou e harumai ei, o te iei a te whaito o te whawhai tauhi no te opua rā manohi ara, mo te rā e piti toma au milioni tara fiti, tara fiti te au rā, mi koe ta awhano tātou ia, whaito o muni. Piti toma nge vau, piti toma nge vau te au rā, tini o nā 14 million tātou muni. And Fulton Adventist University College is capable right now of gathering 1 million. I roto te nā piti milioni e toma au, ua e mara ai I tātou whare hapi rai te amo hoi milioni. So the other 1.8 million
te Tauaraa, te aho e milioni e tomau au. We are asking some other organizations and donors. Te roto e matau te parau te ani te tauturuno roto mai te tei tua mau mo te te ane o rera mau taatira e te mo wheari matau tauturu. And ex-students to support us in this project. E roto te mo tātou e whahiti atu te wera hoi at parau te mo pihei tei tō rato i te hare ane Fulton te mataro mai tei. The seating capacity is about 500. 500 seating capacity. For the church. For the church. Roto i te o puara te wene te whare pure a. Mo tira e te ne whare pure a. Te ahi ana nene te tata e to motu ni e te whaito pai hana rea rato roto te whare pure a. Thank you. Aruru te reo wita. Maruru me te ia. O puara hei te ia. E ne te puara nene ia. O ia mau. E re to puara nene no. Mita pe huru. Ia mai huru e, ia po hari o mate te o ki hare, hiori e whati hea. If I were to come and visit the school, will that be something that can do? Just like a traveler coming over there, visit? Yes, we have a transit at Fulton. You can book the room over there. In fact, Fulton has a very nice scene because behind, on the other side of the river, it sits on the other side of the river, and on the other side, there is a mountain range called the Sleeping Giants. Sleeping Giants. Sleeping Giants. It's a very nice place. O ia, e tia roa me te pai o puar ata tātou hina aro re hare mate e te ne mai e whari hia. Hauro atu te wene mo pia tātou e wene i roto i te tuano Fulton. E ia, tātara a tātou ta aro nā me ara te wharehapira tātou o patuhi o nei te te e pēt ana wai pope. E trātu pēt ana wai pope. Te wene ia te tau hou a te maua, e wo pi hia I rira pai te tautora o te mo wheararahi. And I tell you, when you come to Fulton, you don't want to leave. And then he'll have about the high 50 no, I mean, the power Harold, a Harmony auto Fulton, it by auto Penel, auto or a Hinaro Huff Homa. Maruru me te ia. Te te rau e te patura, te wharepurira e whari ona pēhanere mō tāta I roto te wharepurira. E wharehapira, me te mea rā te wera pia no te motamari, Tamaro ni tamahanya ni ahani na whate te o mai nao e. Yes, it's my understanding that in Fulton there are accommodations for ladies, accommodations for men, and how are all these set up in Fulton? Yes, there is one place set aside for men's residence. And all the men are staying there. And another side is set apart for ladies' residence. And only the ladies are staying there. Right now it's full to capacity. Tra, ho here mā, o tō e whaaro o mene, me te pō e mana o tō. Ani niuro mai o nei te pūne, te wene tu tātou whātere I o nei, nāna ia e pahono o tū ia o tō, tā o tō mōira. Me te pō e, o puara tā o tō, e rewa I o, tēnā o he mai rai, wai nene rātou no te whaari mai trāra. E niu mai rai o nei te pūne, no te horo atu ti te mō, tatara ati te mō, hā mara, te e tātou numara niu. Mā ahuru mā pē, ahuru mai wa, yono ahuru. Tra te numara niu I o nei I te pūne. E tian, hei aha me tāua ni hoa te patura, te opua a ngā rato, me te mea rai o tēmei o nei o tuku I tātoura, e tumuia, ānina. O ia mōre tu te mō opua rāra hei I whaheti hia, e non hau e mea me te ia e ani tōtatu e hatua mō opua rāra nei tu te hepa. So can we develop the other projects that we have on hand for Fulton and maybe the deadline that you planned, so when these will be realized?
Yes, with regards to the chapel, we are planning to have the groundbreaking by the General Conference President on the 16th of May. Rute de o buaran hei, to tato prete tini hei, mo tina Ted Wilson, Television. tame o ia rute te mo mutu, I te mo mhana, te mo au mo nei, o re muri nei, tato manari tato prau. Te manohi ara, te tura o whai ti matamua ro tēnei wharepurera a, tuati o ia te tere o te prete ni tō tatou, rutu tō tatou mo pā moana, I te area no au mei te hurumono no te au hamateia te patura o whai ti matamua no tēnei wharepurera a. Hey, And it will take 1.5 years to build the chapel. I roto te numere a, tahi ho e matei te a whauoti tēnei wharepurera ai te patu. And we plan to open it on the 3rd week of November next year. Roto te mo buara hei mo te rai anen he tēnei wharepurera ai a tomohia, te toru o te hepe tomo tau a noema no te matei te muri nei te au a matei tau te huru e mapai. During the grand reunion that will be held and coincide with the 120th years anniversary of Fulton Adventist University College. Whawharhei roa te opuar ai a tupu hoare to te area no tau anoma no te mea. I te ria te me, re toa te tomora o tēnei wharepurera a, whatubuat o hia I reira, te teia ruru arhei, haumei e mopi hei atoa. Roto te aone o te hare Fulton, nen he rato amu mei te ria area au, te ria tomora, hauro atu te rira no te whahanahana aia I tēnei o hanere piti huru au te matahiti o tēnei wharehapira tātou vai mere whenua whiti o tēnā te wharehapira no Fulton. We have also another project which is building a duplex for married students. I roto te mo opuara he te wea toa nei, opuara patu te mo whare whaiara no te mau tāne vaine haipohia o te hara mai I Fulton. Because for now, the two couple from Tahiti are not staying on campus, they're staying outside of campus. Hi ora, no tātou no tēnei nā pihei tātou vai mea whenua whiti, tāne hengi, ai te rau o mai I rutu au no Fulton, no te mea ai te rawa eira te tautora, oru te rau hari imi whaia ai rapa ai. So we are asking each alumni association to build one duplex. Rutut mo puar ai tau taparu atuar ai de mo piahito no Fulton mo tira e pute rato e torot o mai torato rima yen he a patu hia de te mo fare whaiara no te mo piahi no te titu nei pro rato duplex pro rato nei te nei jumelé e ti hamani hia to era hoe e te pia to era hoe e toru pia me tapani noa te ria de te o de mo o puara nā tātou pai e rutu tātou man o turu e horoa tātou mo o te rira. So the Tongan Alumni Association chapter has built the first duplex, and we are hoping that Tahiti will build the next one. I te mahana tātou probro nei, watia te e nā whare whaiara no te mo piahi no te whenua tonga mai, watia I rātou te patu no te me oro ai rātou, nā rātou tā rātou hoaia mo Tauaraa I te I whātai rātou rātou whawh ai anen he te whare patu hia. Te aturi nei tātou whātere e tō te hetia te piti o te nā whare e o te mai. Tra, o here mautu e whāro mene. Te wera ti te wahi tuaroa no te mo piahi I te whenua nei. Tā e noa tūpa I te patura, te wera ti te wahi tuera pōpō anei, whāte taratino anei, horo anei. Ui te uto te whiapi te mā, mea ngā rako te e huko. Tuaro. Whai te taratino. The question, Ronald, is, Dr. Ronald, is, do you have like a sports center in there? Is there any specific sports within the Fulton College? Like, or what kind of sports is being put ahead? Yes, there is a multi-purpose hall where students play volleyball. Sometimes they play soccer inside. But we also have a big soccer field where students play soccer, especially from Vanuatu and Tahiti and the Solomon Islands. They love playing soccer, whereas Fijians and Tongans and Samoa, they love to play rugby. So that is available
at Fulton. O ia mo te vera mo tau e whatahi no te rea tēnā moro te vera mo tau e tira roa e tawhare, te ora tira tui te whare, no te praura nei no te pai rā popo, no tu era te weta o nei pro tu era popo i roto i te whare, tu ea o nei rā mo tau e wai nei rā pai. Mi tātou whatere whahitira, no te pro o te tu era popo, te weira tau tu era popo, te nei rā mo whenua e au rātou mo tira o teiti hoaia, te whenua no numea, e mo whenua no toro o nama. No te mea te toea, e au e rātou i whahoro popo. Tra, ho here mā wharo me rau tau i. Ai, no te whātapuna ai te rira, hina arohi e ia fuwha. No te fuwha, hina arohi a tura tō rima toro, rima turu. Ai te tātou i te emo mo te heti mo, au nei tā tātou mo tua hare tua i o, ere ane? Eria. Ne tā tātou mo tua rātou te hare tua i o, ere hamo, ai, o patu tō mai tu paparu au, o toro tō mai tu paparu au tōna rima, no te patu a, no te whanhora a, te opua rā ia te tono whaito. Ei, wharo rau e, te iho hamata heti, o hamata, o reo hamata ena, i te tomo, pero ne tomo rā, awari rā. E mi te hoi e whahiti atu nei, no te pro o te wharepure rā, wharehapira o te wera te rera, te rera o hamata mo hapira. Tu e ture a te mo opua rā, ia wharhei atua te mo tumprau e ne hapi here te wharehapira. Te praura no te patura o tēnei wharepure, mi te rahoa e whahiti hi hore tātou whatere mo tira, ia haramai tātou perekteni, o te adwisan re te pā moana tō tātou, haro ia te whenua tonga, ia hoi mei o nana o ti tau hi arape o nei, he nana ai amui mei roto te teime e tuhi ai tō whaiti, patuhi ai te wharepure rata tātou, au ai no mei no te amataiti hamatahi ai. Te turihia nei rā, e oti ona te patu, e tomohi o iei, tau e no nuema, piti tau te mte huru e mawha, te ura te mteiti muri tātou. Tora tra te prau nen he prauhia. Te prau o te whahiti he ora no te whaiat a o te mō pia hei tāne whaine, e hare ai i o, te rira rara, ai te tona e tei o mhana hamatane, me te pau hamatai te temo, hamatai me te pau o toro tātou tō rima no te rira tātou rā, o hamatai e tātou te toro. E mea mai tei tō pāia whahaman oi tō tātou mō wheatu o hina aroro re rima turu, hina aroro re toro tō rātou rima. Te whanau a i whatia hia mai maruru o te tātou whatere rā, e tō tātou hapo o wha e papai prau hea toa. Te ia te praunen he whaarahi e tō tātou mō whaia, mō tira, me te pau te wene tā tātou o, no te tauturu no te ene o puara, e tā pānua ia i ni hei te vihirata. I roto tā tātou mō e tāretia tātei te, tūtumi tā tātou matarotura tā tātou mō o, e ia tāmei te rira roto tā tātou pū, nā rātou ia whātātou no te whahare ai te whenua whiti. Te rira huru whanhora tāo e tu mai nei. E tano tōno te mō manihini, mō tātou pai e ati pai tātou tāna e te rane hoe numarani niu no te niu a te e numarani niu nā hea no tā marama tua pai te mō whia. Ia, maruru me te eno te rea uit a mea wharhei atoa. No te mea, te teme e whatea mei tātou te whatere, mea rā te nāmero o noa papai mei o nai te rā te Tauaraa Parau i mau, no te tāre o te rira mau whanau rā, wa riro ture ia e tumprau rūri no tātou i te mhana, no te mea tāme o ia i te ne o puara. Ai tate i nei tāti rā, o re rā te ia, bua tia o nei mau tura i au tā te ture whanau rā, I mana ohi ai, e mea ohi e no tātou. Me ohi e roa no tātou, no te mea, ora. Tau mana o, ai te tō pai a tātou nā ora tia mea ra tō oi le nāwai hapa ora te whuwha. A wharono ori tui tā tātou pū, nā rātou e whātātou te whenua whiti. No te mou tā tātou, te iau mai, me te pau e ui te mea i te whāro mai nā rātou i tēnei ia whanhora, e ui nāro rātou e toro tō rātou rima, te veinei te numera niu, nen he parau, e te me te numera niu, nen he horo atu tau numera, no te hamara, mo tira, te wau ohuru e mahitu, hitu ohuru e maiwa, piti ohuru, e on ohuru e mawhai.
Nene o tawiti wahadra. Nene whahiti pahotu a te, numera nini tau e vai nei. Ere wona, ai te rea maurei au te mau numera nini o ate mo tae mo tuhine. E pupu te ia o te ia whaoti e turu rato I te tapura. He po rato e mo rima mata mo iha mata wan e tato pa atoara. Te wene tara to moni ai te rea maurei aere tu whenuri ai te teme. Horo atu I o tau, e nau pai horo atu tā rato mi te pau o ro amai. Te numera, wauharu e mahitu, hitu ahuru e maiva, piti ahuru, e ono ahuru e mapai. Tra, hoa here mā tāpau mai te mea uto te numera niu, no te mea numera niu fofa aro tra, o ta tātou neo, e o tra, no te tauturu a, ai te tātou I te āwhea rā. Ai te nea tātou te, pene a te wera tātou motomori. No te whāmonga o noara ai a tātou, o tōku arai whāra o mene, te pihia nei, tātou pātoa. Tātou pātoa, ai te prau a oi. Paurua tātou, aturo mai tō tātou rima. No te tūra I te whanhora te punei. No tā tātou hoa motomori hoa rā, o te hinao. Umātua ato rato I te, ore rato maramarama, ore rati te atua mo hepa. Te wera tātou wharehapira I te whenua FIDJI, Fulton. I te mo haa maramarama whahotua, te we whahaua. I te mo haa maramarama a, te mo pia o proporo tātou nia, te mo pia. O proporo tātou niho te wharehapira. O proporo tātou niho te wharepure, te oitu ara te wharepure. Te wene te mo tāta, no te whaari a mai I a rātou, I a tāna atu, tu tātou mo whiai. Okay, is there any other subject that you would like to add? And most of all, there are people that ready to receive or to welcome all newcomers. Is this correct? That's right. Either man or woman, right? That's right. Tāne ane, pēne ane, te wera hoada mo whao, te paine ni hio I te rā tono te whari nā mai, ta tato mo tata. Ka mea pātahina re amui, let me just add the reunion and also the back to Fulton days. And also maybe how to, want me to elaborate on it? Yes, please. Yes, we are also asking all the ex-Fultonians here in Tahiti Taparot orara, mato mo pihei tono Fulton. To prepare for the grand reunion that will happen on the 3rd week of November next year. Mo tira whaine nei o tō, whatata o tō mo whawhai ane he o tō I amui mai. Amui mai ro tō te ruru ārhei no tō mo pihei tono Fulton e mo whare, mo hapi tō marino te ria e tau mi te wene rātou. I te e matei te muri nei. I te toru o te hepetoma no Noema. So you'll have the chance to see your friends, classmates from USA, from New Zealand, from Australia, from around the Pacific. E te aturi neo e rere o te wharere e tra mo hoa tau toi o re wharere I a wheroa rā ma te tenei, no te venei no marite mai, no whenua Australia, no whenua Nutireni, no roto I te e nei a moana tō tātou e pati ti whanei. Tra, te whāro mai rau tō te pira, e pira te no te whawharere ai a tātou I a tāi te rira mahana. Te rira mahana tomora, no te whawharere ai a tātou te whārahi a wene, tā pai mō tātou I mātauna I tēnā wha, te pātātou I te wahi a rātou, pene ai e tāi te rira mahana, e ria tātou e wharere I atu e a rātou. Nau nei, te turu nei au te mana no te patura I te whare na tātou nei, e whāna o tu e tātou mūtamari, me te pehu I e mana o tō e tere rātou I ora. Wini ne rātou no te whāri me tātou, o te hara tu I ora. Mā te te pā, hiu o tano nea te mana ora, hiu ahu nea mei, rātou mori I a te hara mai. Ere ane? O ia mau, te pētape me tātou, mana o tātou tā whatere te wharehapira, e o tō pātātou I ara, ane I e tapai tu e ore hina aru whahau e hui mai. No rira, e o hoa e tātou e whaine nei tātou I hare atu. O ia, mana o mai teiro te ia ninhe te mau pihei teito. Mo pihei no te mo matei te venei, rutu tamato wharere ai te nā te taumhana e piti mato I wharere a. Te mo wheau hare nei o te matei te pāhuru. Pāhuru. Mare matei te pāhuru te venei a rātou te mahau te whahiti o rātou te tapai reira te ria tau. Te venei a no te mo matei te whatatamai tātou.
E, te mo whai au. Whare re uto te mo tato i uto. Tār he mera tu. Uto i te ira nā uto. E ua whahi te mera tō te wene te prāti roto mō mutu i te mhana. Ua te ape mere tātou e marurupa ino te rap i whatahi wai ane net o rātou ia i te mataro maure e whaoro mai te ne opua rā tātou i te watea. Yes, right. Can you explain to them how are you receiving the fund for many donation already? Okay, thank you. O ia mau whahamna whahotua o, ta tātou mō o, nene tātou e tū tātou mō o ruto mō virata, te me tu e tātou mō o ruto tātou mō wharepurera, ora nene tātou whate awharoro te rere i ruto tātou pū whaterera mō te mission, nā mission e te out pro te ria whawha no te whahoi nātou ruto te ene puhapira tātou i FIDJI. Te e mo tātou e pine te e mo whea hoa pai ti hare e Fulton. E, i te uto e hi ara rato? Numera? E, ua hamata i mi tāproutura no te poto te teime aita te whanhor a tāti rā i rawe hia rutu tōna tātua rā, opua rā, te opua hia neu, hamata hia. E, ua tamata hia numera oe mā mo whea te ora nei ia. Me e tēnene hapaputu te mhanta Isidore ua roa mai pauro te ria mō numera. I promo te aturi nei o tātou pū whatere rā nei i te nei, te aturi o te wera te ria numera i rātou ura, no te mea mena rato pā i rātou te te o tātou motumari, i hare ritu te parau o te hapi rā i Fulton. Te pro rā o e aru era e wa tamata hia i te whaanhau mai i te tāti rā. A te rai mua. A te pei ti au i te rea tāti rā. Nē, te mea rai mua e ti au mai ono. E ere mi... A wharo rā mau, hora tua te Isidore. No te poto te teime, te tēr amai te nei opuar aere toi tō matou rimanari a tātou reto Tauaraa Parau. Ai ti teime hia no te hamau te ria tāti rā. E hate te mua e whahiti atu ai, no te mea te veinei te mhana tātou ora nei, te tāti rā tātou tāte tonga, te tāti rā tātou nutireni, tāti rā a tō marite, te wena motu marite i hare ane i o. Te tāti rā a te whenua whiti hoa, ta tātou a kia pai mautura. Tēnei pene e mea mai te... E ha mautu o te tāti rā na tātou? Ti roto te rira tūmperau te tua tapapara, e ha te whanhora tano roa ai no tātou no te tine. No te rawe rā te rira parau, o re rai ariro mō mero i te hia oe mā rātou, no te turu rai te opora. No te whaohi e rā hoa, no te whaohi e rā hoa, no te maramara, e hane no atu i o mato, i te tāti rā aero a mea te māparu api, mō hamau a nā oe, no te me te me. Nā oe no hoa whaji tupi au, nā oe no hoa whaji tupi au. I te tāti rā, e roa mea te marama, i te no ngā no te... Tō tūpura no te me mua, ai te o mora no te no whanhau ara, o ti au hipo. Te me mua no tātou motomori. O ia mau maruru me tēno te rea manoa Isidore. Te manoa hia nei, tātou tae whatere no Fulton i whatau mai tātou. E repei te opua rā te wharepure rā noa, tātou te vera te opua rā, peni me te pau turutang mau tātou. Hohi ora, me te pau te whaotira tātou rutu tō tātou au tauturu tātou te maupua rā. Nen he tātou e tuta tātou o rera whaoti te te tino moni awai ane, nā ora me te pau e mea tōta o rera e mea moni wharani tau e what ano te awai mua. Tā maura, me te pau piti hanere tāra, te ria piti hanere tāra pōro tāwai, e me te pau hoi e ahuru, me te pau e tautini tāra mo te tāwai hoe, nā tātou te rira, nā tātou a au e whaoti. E nenhe te rira tino muni, ti a au hoa tā tātou whatere nā, e no tā whai nātu te ria muni whenua whitino mo opua awe ne muani. E te piti o te mana no te promo ai te tāti ai mau. I roto rā, te mowhea o te matarora te amui mai, te venei te mono. Te reini, whaai hamauhia e te tomite i omua mai,
Monire, prohia ex Fultonia, tinha dele tato Tauaraa, Facebook, nene tato amuia tu, ania tu, te vera de mo ha marmara o vai ena o preparehia ni te ne fanora, ni te opora. Ra o hero marunu me te moha marmara me te pe ai tato I marmara te ha I meira. Ha tu ni tato Facebook e patapatatu. Tira de mo mero do te tatira nen he na te pahonu mai. Pahonu mai te mo mea te pau tu I te. Tra o here ma ai hi ma tu fiu pro ai o tu te mo no ho. Would you like to have some closing ideas? Well, for those who are, if you are watching live, this live stream, and you are able and willing to support this initiative, we would appreciate it very much. Otherwise, may the Lord bless you all. Imano puoda tato te ai FIDJI hora Monire no otua mate te mere fan o mere te fan hora e te vere to oto di hi ai e te vere ora oto di fan ore te da ai te toro rame to to rima hamaruru to ne mato no ta oto mo ohupa o ta oto mo fautira mit pe aita I hamai te me te tu oto. Ra, maruru me te ia, maruru me te I whare anu tātou nei, maruru me te no te momono, tautu pai apo mai, an eri pau tu whiruri me no te mea, tati tātou uno, te nao hea me ra awhi hui? Tōna te rewa tā mai oni rutu te pō, te pō hana maha, tupa mai Friday, tā mai oia te hora piti, hui tura ona I hea hui, te rea tu oia whenua no rarot oa, a te man tori tora o pepe. No te to hatum pro rutu o te momotu. Tra, o here ma. Ti te mana hope anu o whaoti roa tu tatu. Ori atu e haura ti te whanhora I utu ti. Te wei tora Hawaia, me tūra man o Monire, te pira Hawaia I to tato a ahoroa, to tato te mea marahi tato, e rete I te titau mere tato e o fute te tino ni tato a o whaoti, ia nene tato I tauturu te opuara, e mi tato te Isidore whahiti o nei. A te tato I te hato opuara te atua, no tato mo tumari, tato mo huai amria, mea, mi te e hoa tāna whahiti dore I te rai reira nene na oe, o na o toro o tu me tu hene o toro o tu me tu tane tona ni mo tu patu ra te whare. Ia parau na hia o patu teiti te whare I o, te a mi te pau e piahi no te whenua teiti, nona na moro. Mi te pau e te wene de te mo piahi. Ho hi ora, te mana tonga o patu tonga tāna e piti I nā whare weira ni te tua whenua no Fulton. Mi te pau pau me te tonga, no rato te rā whare. Me te pau rai te tonga horo hia I tātarapa. Me te pau no atu rai e tā me tonga no rato ho e atu o ia me te pau e patu tātātou. Ia hare tu tō tātou no rato I hapa I hare rato tarau I rapa mi te tātātou I tēne te man. Ara, tara te te manao. E ho here mā maruru mai te pai o toi horo mai tō te me wharo rai tēne whanora. Tara, ho here mā wharo me ni utu. Ie tātou e so te mō tōna e rato ti patu tō tātou tātou. Patu tō tātou. Mi tāu hoi whahiti hore aru era, a te tātou I te tātou mūtu ane, rato pā te rewa, rato I te I teitu. E patu tō tātou ti te whare na tātou I o, ane he tātou mō tō mari, hane tu I o, te wera te mō mea ato te whanhohia, nā te ia whatere, e whatupuru atu te ria whanhora. Nō nei, te hamaruru atu nei, tēnā, e piti no tātou te whea, te tātā whatere no te whinua no Fulton, te whare hapira tātou Fulton, e tēnā tu ia e tēne maruru me te oia, te hara tei, e no te auhara, e tātou morite, tātou pro-morite te e au hoa ia, te tātā auhara. Nō nei, te wera te pana hopea? Noni au e mea whawhano tātou I te ore tū mō o puarara rei rotu tēnā pāmateiti harahi atu re tātou. Mō tērā tapapahea te matei pitau tuni e te huru e māwau. Te e te mō whanau rai manohia mai. Ia patu he te hei whare tunu rāwharau. Tunu rāwharau. No te mea, paurua te mō whea I hare anei te whenua no whiti e rotu te whare hapira.
o i te rato pro frau no to ia Fulton. Nā mera to tata whatere e frape ai te tau e rep ahau tara mo mu piriki mata mo piriti te mana me ohiero. Trara ai ti tau i whanau rat whara pura tara no hoa whaito e tara to hoa tono mono mi te mata he mata mo. E te patut ohia te pro te puara ahau. Patut ohia te pro no te mo pia no te mo rau e api ro wira ne do mo ho whati ani mi te to tatato e vene ne. Whanhoa to he mo puara patua to te whare ruru a pihi na to te whangi e awhitea. E te we turea e hamani tora patu tot whare hapi a tuarua. Te wera tarato mo puara mo tira te whamura mua. Whamura mua. Mo rau e hoa te. Paurut mo wheha e Fulton i te rato e te whapuhiara na Fulton ho e whaputanga. E paurut o tarato mo prongu tamai te na. Pro o ora na mera tato te e whatene e ua haud wa horu ngai chanero te mo prongu o ti rato i te ta. Trai te te momonori hope ane ne a muito. Tra, o here mā, marurume te ia utou, e hui te i motu mparau, ua hope roa tatatou whanhora. Maru.